Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua whai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga o na tamua I nei aso. E momoe mamanua le fati ai sau malai atia e ina ua maua mai tala whaanoa noa I le toi lawe ai fo I o leisi ta vale atanga ta whaingaru ngātu I Samoa ma malili waia li e to alua. O le whalavelave le na tupu le aso nafi Australia a malanga atu le van malan pasese o le au whaingaruenga whaavaitai mia potasi whale alili. O le au whaingaruenga whaavaitai mia potasi u avea I lava so o se tangata mai nuua upolu ma savai e pe ona ta uela na pule nu. Pei ta in tātou fasilingia le tofi I le whaalavelave ai o lana tala ele I o atu se whaamatalanga I a te ia. Ai o se mai le whaafonga le lipoti le News 7 mai Australia ele nofuanga tonu lena lave ai le van. 2 people are dead and 9 others have been injured in a crash in the state's northwest. The minibus was carrying foreign farm workers believed to be here from Samoa. A horror crash on the Calder Highway. Just before 8 this morning, a minibus carrying 11 migrant farm workers rolled and hit a tree near Mildura, killing 2 people instantly and leaving the rest with serious injuries. We believe it was attempting to overtake another vehicle when it lost control and collided with a tree. The male driver was one of the critical, taken to Mildura Hospital. Another was airlifted to the Alfred in Melbourne. It's difficult to see why it's happened. There's no indication. Obviously, the weather's fine. The road conditions appears to be quite good. There's no indication there was any animals or anything like that involved. Police say all of the passengers were employed at nearby farms. Most of them are from Samoa. They'll now need to track down their families. We'll be going through that process and notifying next of kin and through the consulate. The driver, who was being overtaken by the minibus, immediately stopped to render assistance. Their evidence will be key to helping police understand how this accident happened. We've spoken to the driver of that vehicle. He's helping us with the inquiries. O ta ua ele leo Australia I lungo le News 7 o le van sa malangai au whaingaruenga whaavaitai mi mai Samoa alua tu tipi I tua le taavale nei luma ai oso ai I tua ma le awala so ole la au nei te whaala. O le taavale le na pasi e le van na tu iai le taimi lava lea ma fisosoani e pe ona ia tau I leo maufuane e whaamatala le mafua anga tonu o le lavea o le taavale. O li patia foi o folinga wa ai o le awala I lea taimi na lavea I le van e le aini mea o la whewa ai mai sa langi le lei fo I le tau. E to aiva sa manua malaula watu I le whalemai ai lua ua maliliu. O leisi ua maliu, o le li talavou ia seosi whaamuana o potasi whale alili. E pe ona whaamaunia mai e lona tau ai ngai potasi ina ua tātou whesilingia. O le tamatalavou le ua tele malanga nā lua I New Zealand mai o lana malanga lona lua le Australia. O se tangata loto alofa whaamau popo ainga ma o lati nae. O maliu lon tina ai na o ia lava peitai e maliu nei ai o lo soifua mai pea lona whaletua sa tāpua ia malanga. E mamoli tuai whaamawhanwhananga ma whaamaisenga e le tina loto whaavauvau ai o ainga loto mawhatia o li e to alua ua mauma wai soifua I lea whaalavelave. Tala toi tuli loa I tolu vai aso le watu atu el whaamsinonga I whaatau nu uai le suenga whaafoma I o le mawhawhau. O le tina atu si tala ma tu si solo whaaprofesa le sunga papali I sia fikao. O le mta upu leo lo umoli ai leo papali I fasio tangata whaamoe moina ma le fasio tangata paivalea u mio a upenga matautia ma le whaau o manu atu ngā. Peitai, o le vai aso nei le ua whaailu ai lana loia le fionga unasa u uni sa polu. I le whaamasinonga ua mai a whaatala noa le lamta upu mpali ua malia e whaawau pea lana loia ma whaatau nuulon suenga whaafoma I o le mawhawhau. Ma ua toi awe I tuol tal sanga e tau fiai le whaailoa o isi vaenga o le whaamasinonga ma lona swafa. O le tal sanga ia wa ai le foma I o le mawhawhau. Lea ua whaatali nei iai le whaamasinonga mo le tolu vai aso. Ona whaatu awhai ai fo I lea o le tali a le tina o tua ia I molianga leo. O le mta upule so tanga le maliu fasia o se tamaita I profesa o Amlika Samoa na mawatu e leo I le maota o papali I vai vaseuta. O ili mau leo mo le whaamsinonga lea mta upu. Ele oilo le termination o whai o ta avale le wale toi mana o mia o na utu ni o lato upeni sini e o lai. A wae o la mai le maawila.
Peita ia iai fai pulem tangata whai ngā rui ngā le malo ai o lātou e ngā whatia nai to e ngota wale maawila. Ua whiawa iai nei le tātua tunu u talu mai lava o na langlongo ina e Samoa le whao ngā ina o le malo si whaafo wina. O maawila lea ua o la ita avale wila e utu whaatumulona e le tise po o lona wila mai le tise whaafo wina ngau sia mai le la. E ui ina sa au mai lava iai to e ngota avale le silia se fulu tau sanga taluai. Peita ai o le vaya so mua le nei talu on whaalau loa whaalawa i tele mai. E le fionga le minsta al sisi o manga to e sulu Cedric Schuster. Lea ati ina e fau le malo o iei nei le fas. Ma ua fausi ai no whanga whaapitoa. E whawhanga ai maa mo ta avale wila. Ma ofo mai ai le minsta e tausanga a toa lava. E utu pe charge fua ai le maa o lau ta avale wila. A charge whaatumu le maa i le wila mwhai no so o whaalua ai upolu. O le sao lea o Samoa. Le whaititia o kasa kapone o lo o whaatupula i ai suwinga o le tau ma mulmulta i ai le ta iala mo le atina e manuia o Samoa lua olua ono. Lea o lo o whaatapula ai le fitus 10% o le malo si anga whaafawina ia au sia le tausanga e lua o tolutasi. Whaftai lau whaafonga anga le tautua whai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa ili nei fo i tula mana tamua. Whaftai fo i le Wendy's peace sign o lo i funga lei mo le ofu mātango fie ai whaasoi fo ia.